Bog svima, doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo reagirati na Gokuovu preobrazbu u Super Saiyan 5. Zapratite me na društvenim mrežama i pridružite se mom Discord serveru za zabavu. Posjetite grupe koje su u opisu. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu. Lajkuj klip, komentarišaj klip, šeruj klip, ej! Dakle, ovdje ćemo vidjeti prvi put Goku Super Saiyan 5, je li ovo nekakvi AF, Dragon Ball AF, tako da nemam pojma. I evo Gokua, počeo je. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, ja ne mogu to izgovarat. Goku Super Saiyan 2 jači od, to jest jednak Super Saiyan 4 Gohan, what the fuck. Super Saiyan 3, wow, epic. Goku i Vegeta i Broly, what the fuck. Dad, what are you doing? Opa Gohan, začuđen. Wow, koliko vrišti, ideš, ne daš, ali dobro. Damn you, Kakarot! You really found a way to go past Super Saiyan 4? Vegeta dobio slom života zato kaj Goku našao način da se ide preko Super Saiyan 4 transformacije. Ne znam ko je ovaj lik zapravo, ali nebitan je. I evo ga, Goku Super Saiyan 5 izgleda epic silver kao Ultra Instinct. Nadam se da će ih možda vidjeti Super Saiyan 5 u Dragon Ball herojima. To će biti zanimljivo. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati i podijeliti sa prijateljima. Pretplatite se na kanal za još sličnih videa. To bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!